سلام و سال نو 2018 مبارک. درود و خدا کند که در این سال نو میلادی به هر خواسته خود برسید و با رادیوی آزادی باشید. واقعا سپاسگزاریم که 12 ماه سال 2017 ما را تنها نگذاشتید، خبرهای ما را هر روز هفته تماشا کردید. شروع میکنیم از رویدادهایی که به اندیشه بسیاری ها مهمترین تحولات تاجیکستان بودند. نشستن رستم امام علی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان با کرسی محمد سعید عبیدالله در 12مین روز سال 2017 یکی از تحولات مهم سال بود. بعد 19 سال کار در مقام رئیس شهر دوشنبه روز 12 ژانویه این سیاستمدار با نفوذ با قرار امام علی رحمان از مقامش سبکدوش شد، ولی رئیس مجلس ملی ماند که مقام دوم در دولت تاجیکستان است. در سیاست خارجی تاجیکستان تحولاتی که از سال 2017 در یاد میماند، سرد شدن رابطه ها با ایران یکی از شریکان دیرینه کشور بود. دولت تاجیکستان با نشر یک فیلم مستند ایران را به حمایت از تروریسم و پشتیبانی از ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد، اتهامی جدی که ایران رد میکند. سال 2017 را در تاجیکستان سال تنزیم هم نامیدند، چون در ماه آگوست این سال قانون بحث برانگیز تنظیم رسم و عنعنه‌های ملی را اصلاح کردند و بر اساس آن دستور دادند که زنان هنگام مراسم ودا بلند نوحه نکشند و از پس تابوت میت ندوند، دستوری که به مطبوعات زیادی خارجی هم راه یافت. سال 2017 در تاجیکستان همچنین نام رجبی در خاطر ماند، نام نوعروسی که بنابر طعنه و ملامت شوهرش بعد 40 روز ازدواج سرکا خورد و خودکشی کرد. ظفر پیروف ساکن 24 ساله ناحیه واسه که رجبی 18 ساله را نادختر گفته طعنه میکرد، برای به خودکشی رسانیدن عروسش به 7 سال زندان محکوم شد. داستان غم‌انگیز رجبی در بسیاری از مطبوعات خارجی نشر شد. عملکرد دیگری که نام تاجیکستان را به بسیاری از رسانه‌های خارجی از جمله واشنگتن پست برد و سبب نکوهش و انتقاد حکومت شد، تهیه فهرست همجنسگرایان بود. ماه اکتبر آشکار شد که وزارت کارهای داخلی فهرست 370 همجنسگرا را تهیه کرده است، چون به گفته وزارت آنها یک گروه آسیب‌پذیر جامعه هستند. سال 2017 سال قدم گذاشتن تاجیکستان به بازار یوربانها شد و هیاهوی را هم در رسانه‌های معتبر اقتصادی جهان برانگیخت. در این سال حکومت در حجم 500 میلیون دلار یوربان فروخت تا ساختمان نیروگاه راغون را از این حساب ادامه بدهد، هرچند بعداً گفتند که فروش باندهای دولتی برای کشور کم بضاعت چون تاجیکستان خطرناک است، زیرا ممکن است بهره‌های قرض را سر وقت پرداخت نتواند. دستفشاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دونالد ترامپ شاید یکی از حادثه‌های باشد که از سال 2017 تا به سالهای طولانی دیگر در یاد ماند. با نظرداشت دست ترامپ را به طرف خود کشیدن امام علی رحمان، مطبوعات خارجی و بخصوص روسی نوشتند که رئیس جمهوری تاجیکستان ترامپ را که در دستکشی ماهر بود مغلوب کرد. آنچه که ظاهراً امسال هم از یاد نمی رود، چون به جیب و همیان بسیاری ها ضربه زد، بحران بانک‌های تاجیکستان است. همکاران ما در پایان سال 2017 به سراغ بانکداران و متخصصان رفتند و پرسیدند که چرا احوال بانک‌ها چنین بد شد. دوام یک سال یگان سوم ندادن. خالق نظر به شعار اگرو اینوست بانک، بانکی مسئولیت شناس است، باور کرده با درخواست و باورنامه دوستان مهاجرش که آرزوی خانه خریدن داشتند، در این بانک پول آنها را پسنداز کرد. امروز بر باور خود حیران است. انیقترش همین که وعده هم نمیتیان، وقتی میگوییم که پول میشود یا میگویند نمیدونیم، شاید شود. حالا دیگر مردم به هر شعاره ترغیباتی بانک ها با شبهه می‌نگرند. فقط از ساعت 8 سحر خالی میشه که 18 سوم پر میکنه نمیتونیم گرفته، یا کار میره یا سوم میگیری. دولت تاجیکستان در آغاز سال روان با نشر وکسل ها و اختصاص 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک تلاش کرد این دو بانک را از ورطه کسادشوی نجات دهد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعد گرفتن میلیاردها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند.
در طول سال گذشته در برابر مشکل‌های بانکی بحث تنظیم نیز در تاجیکستان داغ شد. شروع از جریمه‌های بزرگ تا منع نالوو فیغان در مراسمی azodorî. گزارشی را که همکاران ما در دوشنبه تهیه کردند محض در باره سال تنظیم است. 10 سال پر شد از زمان قبول قانونی که با نام تنظیم در تاجیکستان معمول است. امسال هم 11 ایول با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان سنه قبول آن تجلیل شد. مقصد از قبول قانون یک به نظام درآوردن معرکه‌ها نبوده، پیشگیری اسرافکاری در استفاده مواد غذایی است. مقامات میگویند در تاجیکستان در 10 سال اخیر سطح کمبیزاتی از 53 تا 30% کاهش یافت که جایگاه قانون تنظیم در این روند بزرگ است. تغییر رو علاوه ها به قانون به فایده مردم فعلا از روی حسابات متخصصان 350 میلیون سامانی را تشکیل خواهد نمود. دلیر شریپوف که اعتقاد و عنعنات مردم را می آموزد بر این است که قانون تنظیم زندگی به این هم مشکل مردم را باز هم مشکل کرد. ما در سالهای نزدیک شاهد چند معرکه‌های با نام‌های دیگر می‌شویم که در قانون پیش بینی نشده است. دلیر به ما شهادت داد که همان ختنسور و حاجی طلبانی که در قانون تنظیم شدند حالا چون پیش با نام‌های دیگر پرشکوه و متنتن تجلیل می‌شوند. سال 2017 شاید سال آخرین یکی از معروفترین بناها در مرکز پایتخت تاجیکستان شود. سال آخرین چایخانه راحت که قرار است بر اساس برنامه بازسازی دوشنبه ویران کرده شود. همکاران ما در روزهای آخری سال 2017 به این چایخانه رفتند تا خاطره‌هایی را که راحت در خود دارند ثبت کنند و برای ما و شما نمایش بدهند. به نظر می رسد که در سال نو 2018 میلادی لذت لغمان و کباب و کلچه و چپاتی های چایخانه معروف راحت در مرکز دوشنبه تنها در دهان مشتریان باقی خواهد ماند. چایخانه راحت که در مرکز شهر دوشنبه پهلوی تئاتر اکادمی دراماوی به نام لاهوتی قصر ریاست جمهوری و نزدیک اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بنیاد شده است، در گذشته نچندان دور مکانی غذاخوری و استراحت شخصیت‌های بزرگ سیاسی و فرهنگی کشور بود، اما در این چایخانه حرف در مورد جای خاص برای الیتا وجود نداشت. 50 سال پیش روی این نیمکت‌ها میرزا ترسونزاده، باقی رحمزاده و دیگر بزرگان تاجیک می نشستند، با هم صحبت میکردند، شاهمات بازی میکردند و هم از طعم غذاهای لذیذ چایخانه راحت بهره مند میشدند. در اینجا در حقیقت هم حاضر جوابی بود، هم صحبت‌های خیلی شیرین میشد. نشستگاه‌های چایخانه راحت برای اکثر هنرمندان تئاتر لاهوتی محیط ایجادی تئاتر و خانه را عوض کرده بود. هرچند در شهر دوشنبه و گوشه و کنار آن شاگردان آشپزهای مشهور چایخانه راحت دکان‌های لغمانپزی بنیاد کرده بودند، اما هوس میزاجان این چایخانه مشهور از طعم غذاهای آن کم نمیشد. و همین خیال شده بود که چاینک و پیاله در بسیار وضع‌ها نمیرسید. و ما بارها دیدیم که مردم برای یک چاینک کشاکش میکنند و بعد جلوکش دست یکی ده میماند و دستش دست دیگری، خودی چاینک به زمین افتاده با یک چاینک کم میشه. سبز علی حکیماوی 72 ساله تقریبا 10 سال اخیر با اختیار خود در پشت میز آشخوری چایخانه راحت نشسته هر روز دوتار می نوازد. مشتریان هم غذا میخورند و هم از نوازش دوتاری او استراحت میکنند. اما خبر تخریب چایخانه راحت در چند مدت نزدیک او را نیز مایوس کرده است و اکنون تصمیم دارد مکان دیگر برای دریافت روزی پیدا کند. واقعا سال 2017 ما از کمک شما بیننده ارجمند بود که ما ویدیو و خبرهای جالبی پیدا کردیم و به دیگر دوستان هم رساندیم. و خصوص کمک مهاجران زحمتکش و با حوصله تاجیک که وقت یافتند از کار خود و زندگیشان به ما نوشتند و ویدیو فرستادند. چند ویدیو جالبی را که امسال از شما گرفتیم همراه تماشا میکنیم.
ҳамаш аз сабзӣ шурӯъ шуд ва бо ибтикори акаи аҳмад аз ҳоид, як минтақаи кӯҳистонии Тоҷикистон. аҳмаду дӯстонаш бар Радиои Озодӣ видеои як абзори ихтироъ кардаашонро фиристоданд, ки суръати реза кардани сабзӣ ва ҳамин гуна омадани табақи палав бар рӯи дастурхонро тезтар мекунад. баъди аҳмаду дӯстонаш бачаҳо аз Файзобод як ихтироъоти худро ба навор гирифта фиристоданд, ки рехтани хиштро осон мекунад. албатта хишрезӣ кори осон нест ва барои он вақти бештар лозим аст, вале мо инҷо бачаҳои файзободиро чақонтар кардем. дар ин байн Фаррух ва Суҳроб аз ноҳияи Файзобод бо намоиши ихтирои худ асбоби осон кардани кошикорӣ ҳаёҳӯеро дар интернет барангехтанд. видеои онҳоро дар канали Радиои Озодӣ дар YouTube ва дар Facebook бештар аз 500,000 бор тамошо карданд. наврасони тоҷик низ баландпарвозиҳои худро бар Радиои Озодӣ фиристоданд. яке аз онҳо Аҳмадҷон Абдуқаюмови 11 сола мошинашро фиристод, ки ба гуфтаи худаш дар оянда ҳам парвоз мекунад ва ҳам шино. шумо ҳам соли оянда баландпарвоз бошед ва видеоҳои худро бар Радиои Озодӣ бифиристед ва маъруф шавед. зимнан бисёре аз видеоҳои моро шумо дар YouTube тамошо мекунед, ба дӯстонатон тавсия медиҳед ва ма аз хидмати шумо буд, ки корбарони Радиои Озодӣ дар YouTube тақрибан ба 200,000 нафар наздик шуд. дар соли 2017 YouTube яке аз ҷавонони тоҷикро ончунон маъруф кард, ки худаш тасаввур намекард. Фарҳманд Каримов як тарона суруд ва онро дар муддати кӯтоҳе миллионҳо маротиба дар YouTube тамошо карданд. фараҳмандро як сол пеш фақат дӯстон ва ҳамкорон мешинохтанд. ҳоло дар душанбе ба навори тарғиботии консерташ менигарад ва ба омади бахташ тааҷҷуб мекунад. шабодатаи борон рафтестам оҳиста фикри хаёлам тадайс намекунам дарда нигоҳ ку гули ман мехонум абалам ҳар як мисраи шеъри ман барои тумадам. ин ҳам ҳамон таронаест, ки 8 моҳ пеш дар шабакаи YouTube нашр шуд ва 6 миллион нафар тарафдор дошт. роҳи Фараҳмандро ба саҳна боз кард. рости гап ман боварӣ ҳам надоштам, дар дуртарин гӯшаи тахайёлоти ман набуд, ки таронаи оҳи дилизоҳи ман чунин муваффақ мешавад. дигар чизе, ки аз назари Фараҳманд барои ҳунармандони ҷавон роҳ ҳамвор мекунад, ин имконияти шабакаҳои иҷтимоист. YouTube, Одноклассники, Контакт, Facebook, Instagram ва ҳамаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ аввалин шудани сурудро паҳн карданд ва дар воқеъ муаррифии ин суруд ба шабакаҳои иҷтимоӣ гӯем тааллуқ дорад. Фараҳманд Каримов ҳоло донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ шаҳри Хуҷанд аст. дар театри тамошобини Наврас ба ҳайси ҳунарманди театр фаъолият дорад. ин тарона соли 2017-ро барои ӯ соли муваффақиятҳо кард ва роҳи ӯро дар ҷодаи санъат боз намуд ва ба ҳаводоронаш низ таманно мекунад соли ҷадид барои ҳар якашон соли комёбӣ бошад. сарбаландиҳо, бурдбориҳо ва пешравиҳоро таманно дорад. соли 2017 на танҳо барои Фараҳманд, балки барои бархи дигар аз ҷавонони тоҷик низ соли бобарор ва хотирмон будааст. аз ҷумла барои мавзунаи ҷовид, ки беҳтарин ороишгар ва ё визажисти сол дар Тоҷикистон эълон шуд. ҳамкори мо сарвирози Рӯҳуллоҳ маҳорати мавзунаро дар сурати худаш таҷриба кард. ӯ шуғли худро василаи барҷаста сохтани зебоӣ меномад. ба фаҳми ӯ ҳар зан латофати худро дорад ва визажистҳо барои ба намоиш гузоштани он кӯмак мерасонанд. зебоии онҳоро кашф мекунанд
тимсол меофаранд. вақте ки онҳо худашонро зебо мебинанд, ман 100 маротиба зиёдтар аз онҳо хурсандтар, хушҳолтар мегардам. аз кори худ кайфият мебарам. мавзуна мегӯяд аз 15 солагӣ ба ороиши рӯю мӯи занон машғул аст. дар ин 10 сол аз мақоми шогирдӣ то ба як визажисти ҳирфаӣ рушд карда, ҳоло муштарионаш рӯзҳо навбат мепоянд то пешаш афтанд. ва аввал хеле мушкил буд дили одамонро ёфтан, бо муштариён кор кардан ва онҳоро розӣ кардан аз кори худам хеле мушкил буд. баъд оҳиста оҳиста ба кори худ боварӣ ҳосил кардам. ҳоло муштариёни ӯ аз табақаҳои гуногун ҳастанд ва маъмултаринаш ситораҳои попи Тоҷикистонанд. шавқу ҳаваси зиёде доштам ба ин ҳунар. мумкин аст гуфтанд ки аз интернет омӯхтам ин ҳунарро. имсол мавзуна беҳтарин визажист интихоб шуда 3 ҷоиза ба даст овард ва мегӯяд ин натиҷаи заҳмати шабонарӯзии ӯст. муштариёни ман аз саросари Тоҷикистон ҳастанд. барои ҳамин бисёр вақт аз субҳи саҳар ба кор меоям. вақти зиёди ман дар ҷои кор мегузарад. ин серкорӣ масъулиятҳои дигари хонадориро аз мавзуна нагирифтааст, балки аз назари ӯ баъзе вазоифе тамоми умр бар зан марбутанд. кори хона ба ман ягон мушкилие надорад. ҳамаи корҳои хонамро ман худам анҷом медиҳам, чунки ин вазифаи ҳар як зан аст. барои ҳар як зан муҳим аст ки дар бораи ин касб каме ҳам бошад маълумот дошта бошад барои ороиши худ дар назди шавҳараш. мавзуна ҳоло даҳҳо шогирд дорад. тарафдори ин аст ки шуғли ӯ дар ҷомеа маъмултар шавад. аз назари ӯ ҳар як зан новобаста аз ҷойгоҳи иҷтимоияш ҳақ барои намоиши зебоии худ ва болидан аз онро дорад. мавзуна бар инҳо ба онҳо кӯмак мерасонанд. бинандаи азиз, шумо сарвинози хабарнигорро дидед. яке аз ҳамкорони азизу меҳрубони моро ки соли 2017 гузоришҳои ҷолибе омода карду ҳамро дидему шунидем. ҳар боре ки ҳамкорони мо дар телевизион зоҳир мешаванд, мардуми зиёде аз мо мепурсанд ки хабарнигорӣ барои зан мисли сарвиноз мушкил нест. барои посух ба ин суоли шумо ҳамкорамон Шодмон Ятимро ба хонаи сарвинози Рӯҳуллоҳ фиристодем. таваллуди фараҳноз дар оилаи сарвиноз аз ҳодисаҳои фараҳсози имсол буд. имсол Озар соҳиби хоҳар шуд ва аъзоёни оилаи сарвиноз ба 4 нафар расиданд. таваллуди духтарча дар хонадони мо як хушбахтии дигар буд, чунки албатта ҳар фарзанд барои худаш масалан хушиҳои дигар мебиёрад ва соҳиби духтарча шудем фараҳноз ва беҳтарин хотира ҳам ҳаст барои соли 2017. сарвиноз мегӯяд низоми номуайяни кораш сабаб шуда ки бо фарзандон кам якҷо аст. пайдо кардани мавзӯи дар хурди ҷомеа як тараф, пайгириву навиштан кори дигар. гузашта аз ин, сарвиноз ба қавли дар чанд ҷабҳаи озодӣ кор мекунад: радио, видео ва вебсайт. вақте аз корхона мебароем, албатта аллакай соат 7-8 аст ва фикр мекунам барои як кӯдаке ки ҳанӯз 1 сола нест ва бояд ҳамроҳи модар бошад, мушкил аст. албатта озар писари сарвиноз 1 сол боз ба боғча меравад, вале мураббияҳо боре ҳам модарашро надидаанд. аз рӯи тақсимоти вазифаи ба боғча бурдану овардани кӯдакон ҳам насиби падари хона шудааст. сарвиноз бештар аз 4 сол аст дар Радиои Озодӣ кор мекунад. мегӯяд кор вазнин аст, вале бо таваллуди фараҳноз масъулият бештар шудааст. ва қабули пулҳои нави коғазӣ ҳам дар ҳамаи онҳо бемаҳдудият ҷараён хоҳад гирифт. тафсилоти бештари ин мавзӯъро ман сарвинози Рӯҳуллоҳ ироа мекунам. сарвинозро бо шунавандагон мегузорем ва меравем суроғи дигари ҳамкорамон ки модар асту даводаваш зиёд. ҳоло ба суроғи ҳамкори дигари мо Зарангези Наврӯшо ки ҳамаи шумо ӯро ҳам мешиносед меравем. Зарангез худаш нақл мекунад ки соли 2017 барояш чӣ гуна буд. бачаҳояш калонтар шуданду тараддудаш бештар.
این آینده‌ساز است و ما هم دست خالی نیامدیم. من زرنگیزم اینجا همراه با شما. جبنان. модари ояндасоз охирин хабару таҳаввулот аз ҳаёти ҷавононро гирд оварда ба гӯши шунавандагон мерасонад. зарангез ҳамкории худро бо радиои озодӣ 15 сол пеш дар ҳоле сар кард ки донишҷӯ буд. ҳоло ҳам масъули барномаи ҷавонии ояндасоз аст. Она биоҳабиш саштай сколько разных фруктов запомни количество. ташвишҳои яксолаи зарангез бесамар набуд. зарангези наврӯзшоҳ ба як соли гузашта менигарад ва рӯйдодеро муҳимтар аз соҳиби хонаи нав шудан намебинад. ин аст ки бо шавқ баъд аз соатҳои тӯлонии кор вақт ёфтаву бо ҷасуру мансур дарс тайёр мекунад. худоро шукр ки ҳаст аз соли 2017 чизе ки дар хотири мо дигар аз ин ба баъд хоҳад монд ва соли 2017 мо хонаводаи мо зиндагӣ дар хонаи навро шурӯъ кардем. албатта ин осон нест ва мо барои ин тавре гуфтам чандин сол омодагӣ дидем ва ҳамин сол бо кӯмаки албатта падару модар, наздикон тавонистем ба мақсад бирасем. роҳи расидан ба ин мақсад бар дӯши хонаводаи зарангез бори гаронеро овард. хонаҳои начандон арзони душанбе бо пасандоз кардани маош албатта ба даст намеояд. қарзи аз бон гирифта хурсандии зарангезро ҳоло дуним кардааст. ҳарчанд кӯдакон инро дарк намекунанд ва хурсандии онҳо ҳадду канор надорад. Что белка заходил, кости нам прийти опять. Подари большой елку нашим деткам Дед Мороз. Позовем его на праздник, приезжай к нам Дед Мороз. Албатта хонаи калону. Кӯдакон медонанд ки калон нест. зарангез аллакай ба ман орзуи соли ояндаашро гуфт, вале хоҳиш кард он махфӣ монда расонаӣ нашавад. ягона орзуямон ин аст ки дар соли 2018 пурра аз ин қарз халос шавем ва дар хонаи худамон як ои сабук бикашему зиндагии хуб дошта бошем. мо ҳам умедворем ки ин суҳбат дар миёни тамошобинон махфӣ монда овоза намешавад. бо вуҷуди ин аз зиндагӣ қаноатманд аст ки соҳиби сарпаноҳе шуд. хуб намегӯям ки хонаи калону барҳаво аст, як хонаи хоксорона, вале талош кардем дар он шароитҳои зарурӣ барои худро фароҳам созем. муҳим ин аст ки ҳоло акнун сарпаноҳи худро дорем ва муҳимтар аз ҳама ин хушбахтӣ аст ва худо кунад ки дар ин соли нав дар ин хона рӯзҳои хубу хуше дошта бошем. امیدواریم سال 2018 برای همه شما و همکاران ما سال زیبا و سال بهترین باشد و در هر کاری که شما کمر بستید موفق شوید. امسال واقعا سال من، یعنی سال سگ است، سال یک جانور وفادار و آدم دوست. در انتهای سال 2017 همکاران ما به خانه رفتند که یک دستیار ببینتشان محض سگ است. ин сагҳои овчаркаи олмонӣ тақрибан 20 соли ахир рӯзгори пиру кампири 70-солаи сокини шаҳри Душанберо пеш мебаранд. Светлана ва Юрий Колосовский ки ҳар кадом танҳо 240 сомонӣ нафақа мегиранд. пас аз бознишастагӣ тарбияту наслгирии сагҳо ба манбаи даромадашон табдил шуд. Я раньше держала и немецкий дог у меня был. қаблан ман сагҳои нави доги олмонӣ парвариш мекардам. қаблан талабот ба ин насли сагҳои олмонӣ зиёд буд. ҳозир фаҳмиши мардум дигар шудааст ва мардум намедонанд доги олмонӣ чӣ аст. баъдан ман нави саги аллабаевро барои тарбият гирифта будам. аз қазоқистон оварда буданд. сагҳои боахлақ буданд. ба ҳар саг бояд ба таври хос муносибат кард. тавре мегӯянд бо қалб ва муҳаббат. баъдан сагҳо низ ба то бо ҳамин шева ҷавоб медиҳанд. Потом и они тебе этим ответят, собаки, понимаете? Ну-ка, иди сюда! Светлана маъмулан сагҳои модинаро парвариш мекунад. ҳар саги модина тақрибан дар як сол 2 дафъа насл меорад. кӯчукҳоро тақрибан то 1.5 моҳагӣ парвариш мекунанд ва баъдан бо арзиши то 2500 сомонӣ мефурӯшанд.
шумораи хоҳишмандони сагҳои овчаркаи олмонӣ Светлана хеле зиёд аст. ин сагҳо сарсупурдатарин ҳастанд. назар ба одамон бо сагҳо хубтар забон меёбам. бубинед одамон чаро ин қадар бадрафтору дағал шудаанд, вале саг ҳеҷ гоҳ туро намефурӯшад. саг дӯсти нахустини инсон аст. светлана қиссаҳои зиёде аз вафодории сагҳояш дорад. вафодорӣ ва садоқати онҳоро замони ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон бештар эҳсос кардааст. он замон ман 4 саг доштам. ягон ҷинояткор наметавонист ба манзили ман дарояд. дари манзили ман ҳамеша боз буд, чун дар даст силоҳ ба назди дарвозаи ман меомаданд, аз тарс намедаромаданд. ман мегуфтам чаро шумо бо силоҳ дари хонаи ман меоед. сагҳои ман нафарони силоҳ ба дастро дӯст намедоранд. ман одат накардаам ки ба хонаи ман бо силоҳ дароянд. бе силоҳ биёед, чой нӯшед. таърихи дӯстии саг бо инсон тибқи маълумотҳои бостоншиносон ба 10-15 ҳазор соли пеш мерасад. саг аз насли гургҳои бостонӣ гуфта мешавад, ки дар натиҷаи дарёфти пасмондаи ғизоҳои инсонҳо атрофи кулбаву бошишгоҳҳо ба инсон унс мегирад ва шаклашон низ дар тӯли таърих тағйир меёбад. дар ҷаҳон ҳудуди 200 зоти сагҳои мухталиф мавҷуд аст, ки хурдтарини онҳо 15 сантиметр ва бузургтаринаш 1,5 метр қад доранд. вазифаи саг аз посбониву нигоҳбинии чорво то имрӯз ба гунаҳои мухталиф афзуда аст. барномаи имрӯзи мо ба поён расид ва соли нави милодӣ ба ҳар яки шумо муборак. хона обод бошед ва соли наватон ҳумоён бошад.